Just kabisa nizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport, nizera ko rwose mumeze neza cyane. Igitondo cy'umugisha rero Rurema aba yatwihereye kabisa tariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2025. Nizera ko rero wowe udukurikiye umeze neza cyane. Abatuye impande zigiye zitandukanye z'igihugu ndabasuhuje. Umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, mwese ndabasuhuje cyane. Muteze amatwi CBRS Studio Sport. Mbere yuko rero ntangira n'amakuru ya sport ngiye kubagezaho muri aka kanya, munyemerere mbanze mbabwire mbahe aka diskuru gatoya. Kora subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro uri kumva cyangwa se ikiganiro uri urumva cya siporo ibishyashya uri buze kumvamo na mugenzi wawe aze kubyumvamo, ubwo no gukora share no gusharinga iyi link. Kora subscribe ndetse n'abandi bose bashishikarize gukora subscribe abo washarinze iyo video bose kugira ngo dukurikirwe n'abantu benshi cyane, bitwongera imbaraga zo gutuma dukora cyane kandi tubategurira byinshi byiza cyane. Rero munyemerere twitangirire n'amakuru yacu. Shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda irakomeza uyu munsi. Uyu munsi mu karere ka Huye rero hari ibirori byiza cyane, hari rwose ibitaramo byinshi cyane, aba DJ bagiye batandukanye bamaze kuba bahagera, abafana nabo ni benshi cyane uri kwinjira muri stade mu karere ka Huye. Ese hagiye kuba iki? Nabyo twabyita nk'ubukwe. Ikipe ya Mukura Victory Sport igiye kwakira ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe igira abafana benshi mu gihugu, murabizi neza cyane. Ni ikipe ya Mukura Victory Sport gusa nayo ntabwo ari ikipe ntoya, nayo iri mu makipe agira abafana nayo benshi. Ese bimeze bite? Ikipe ya Rayon Sport iri buze kuba rwose yakiriwe n'ikipe ya Mukura mu karere ka Huye. Ese ninde iri buze kuba yegukana intsinzi? Uwo bita Robertinho rero arahabaye, ameze neza cyane. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bose barahabaye. Ese Rayon Sport iraza kuba yigaragaza imbere y'ikipe ya Mukura Victory Sport Soze Fazare imeze neza cyangwa Mukura iraza kuba ihagarika ibyishimo by'abariyo? Byose no gutegereza tukareba resultat zazabwira rwose ku munsi wo kuwa mbere. Rwose nizera ko mumeze neza cyane. Ntabwo navuga Rayon Sport ngo nibagirwe mukeba wabo APR Football Club. Ikipe ya APR ejo izakirwa n'ikipe y'Amagaju kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Amagaju se naya anaza guhagarika ikipe ya APR Football Club iri ku mwanya wa kabiri iri kurushwa na Rayon Sport amanota 5, cyangwa se ikipe ya Rayon Sport ikomeza isigamo ya 5, ikipe ya APR ishobora kuza kuba ibinoza neza cyane? Byose no gutegereza rero tukareba. Ni ibirori rero byose bizabera mu karere ka Huye, n'imikino yonyine muri Rwanda Premier League ihari ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi. Ubwo rero turaza kuba tumenya abasportifu bose muri rusange, dore ko na Premier League ihari n'andi mashampiyona yose ahari. Namwe biraza kuba bigenda bite rero? Ubwo abakunzi b'ama ekipe yombi, haba Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club, mwese murajye gushyigikira ama ekipe yanyu. Twihuse cyane munyemerero twigire. Just tukiri no mu Rwanda hamaze kumenyekana ama ekipe 4 azakina igikombe cy'intwari. Ayo ma ekipe na ayahe? Ikipe ya APR Football Club, ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Polisi n'ikipe ya AS Kigali. Ayo niyo makipe 4 azakina Heroes Cup. Izatangira ku itariki 28 Mutarama kugeza ku ya mbere Gashyantare. Ese muri aya ma ekipe yombi naba ya ma ekipe azagera ku mukino wa nyuma? Dushobora kongera tukabona derby yo mu Rwanda, APR na Rayon Sport, cyangwa se tukabona APR n'indi kipe, cyangwa se Rayon Sport n'indi ekipe, cyangwa se tukabona no ma ekipe yombi AS Kigali na Polisi. Kuki se byo tuzabibona? Byose ni mupira rero wa amaguru, akabaro ko nguko byifasha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Ubwo rero hanze y'u Rwanda icyo twavuga ni muri Afrika, hano mu gihugu cyacu muri Afrika ikiri kuvuga cyane ni CAF Champions League. Iraza kuba ikomeza na amatsinda agiye atandukanye. Itsinda rya mbere ririmo Al Hilal, harimo ikipe ya MC Alger, Young Africans ndetse na TP Mazembe. Itsinda rya kabiri ni AS FAR Rabat, Mamelodi Sundowns, harimo Raja Casablanca ndetse n'ikipe ya Maniema Union. Groupe C harimo Orlando Pirates, Al Ahly, harimo CR Belouizdad, hakaza ikipe ya Stade d'Abidjan nayo irahabaye cyane. Groupe D ni Esperance Sportive de Tunis, Pyramide, Sagrada Esperance ndetse na Joliba. Muri ayo matsinda rero uko bari buze kuba bakina, yaba uyu munsi yaba ndetse no ku munsi w'ejo.
ejo hashize rero MC Alger yaje kwitsinda ikipe ya TP Mazembe igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Al Ahly cyangwa se Al Hilal Abdurrahman yo muri Sudani iraza gukina ikipe ya Young Africans, ibazakina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3. Ni match ikomeye cyane. Naho groupe B iri gukinamo amakipe AS FAR Rabat irabikina na Raja Casablanca ku isaha y'isa 3 uyu munsi. Maniema Union na Mamelodi baraza kuba bakina uyu munsi ku isaha y'isa 9. Naho muri groupe ya gatatu Orlando Pirates izaba yakira ikipe ya Belouizdad ku isaha y'isa 9 ku munsi w'ejo, na ikipe ya Stade de Abidjan iraza kuba yakira Al Ahly ku isaha y'isa 12 uyu munsi. Nibwo match zaza kuba ziba. Muri groupe ya kane Joliba na Esperance Sportive de Tunis bazaba bakina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12. Sagrada Esperance na Pyramide baraza kuba bakina uyu munsi ku isaha y'isa 12. Nayo makuru yavugaga ku mugabane wa Afrika rero ni byinshi cyane kugenda bivugwa na mashampiyona ari bugende akomeza. Duhereye muri La Liga, Deportivo Alaves iraza kubikina ikipe ya Girona, ikipe ya Real Valladolid n'ikipe ya Real Betis baraza kubatana mu mitwe. Espanyol na Leganes nabo baraza kubatana mu mitwe, ndetse n'ikipe ya Sevilla ndetse na Valencia aho ni muri Espagne. Ku munsi w'ejo bazaba nabo bakomeza kwihuse cyane tudatinze mu makona. Ku munsi w'ejo muri La Liga bazaba bakomeza ikipe ya Las Palmas zakina ikipe ya Getafe, Atletico Madrid ikina ikipe ya Osasuna. Dukomereze muri Bundesliga, ni shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage. FC Heidenheim iraza kubikina n'ikipe ya Union Berlin, Freiburg iraza kubikina n'ikipe ya Holstein Kiel, na ikipe ya Hoffenheim iraza kubikina n'ikipe ya Wolfsburg. Mayence 05 n'ikipe ya VfL Bochum, St. Pauli iraza kubikina n'ikipe ya Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach umukino ukomeye cyane iraza kubikina n'ikipe ya Bayern Munich. Ese biraza kuba bigenda bite muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage. Muri Bundesliga ku munsi w'ejo izaba ikomeza. Red Bull Leipzig izaba ikina n'ikipe ya Werder Bremen, na ikipe ya Augsburg ikina n'ikipe ya VfB Stuttgart. Muri Serie A nabo baraza kuba bakomeza uyu munsi. Empoli iraza kubikina n'ikipe ya Lecce, na ikipe ya Udinese na Atalanta. Torino na Juventus, AS Milan n'ikipe ya Cagliari baraza kuba batana mu mitwe. Naho ku munsi w'ejo muri Serie A ikipe ya Genoa izakina n'ikipe ya Parma, ikipe ya Venice ikina n'ikipe ya Inter, Bologna na AS Roma, ikipe ya Napoli ndetse n'ikipe ya Hellas Verona. Dukomereje muri Ligue 1 ni shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Brest na Lyon, Reims na Nice, Lens na Marseille baraza kuba bakina uyu munsi. Naho ku munsi w'ejo Le Havre n'ikipe ya Lens, na ikipe ya Montpellier na Angers, Toulouse na Strasbourg, Paris Saint-Germain n'ikipe ya Saint-Etienne. N'umukino ukomeye cyane muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Twihuse cyane rero ku munsi w'ejo hari Spel Coupe, ikipe ya Real Madrid zakina n'ikipe ya FC Barcelona. Ni umukino ukomeye cyane uzabera muri Saudi Arabia kabisa, bari kwamamaza igikombe cy'isi cya 2034. Ni n'umukino tuzabagezaho live kuri CBLS Studio Sport kabisa, ibintu bizaba biryoshye cyane ku munsi w'ejo. Spel Coupe ku isaha y'isa 3 izaba ihabaye neza cyane. Spel Coupe Barca Real Madrid, ni ikipe izatsinda uze kubidushyira muri komenti. Yes, twese cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza hari imikino ikomeye cyane kabisa muri mucyo twita FA Cup. Kanze mbarebere neza. Muri FA Cup hari imikino ikomeye cyane. Yego, sendebe neza bimeze bite imikino yo muri FA Cup. Sembarebere ngo bimeze bite. Yes, muri FA Cup ikipe ku munsi w'ejo ya Birmingham City nako uyu munsi nibyo iraza kubikina ikipe ya Lincoln City. Bristol City iza gukina ikipe ya Wolverhampton, ikipe ya Middlesbrough iraza kubikina ikipe ya Blackburn Rovers, akazi ikipe ya Liverpool iraza kubikina ikipe ya Accrington Stanley, ikipe ya Leicester City ikina ikipe ya QPR, ikipe ya Bournemouth ikina ikipe ya West Bromwich Albion, na ikipe ya Brentford ikina ikipe ya Plymouth Argyle, ikipe ya Chelsea ikina ikipe ya Morecambe, ikipe ya Exeter City ikina na Oxford United, Norwich ndetse n'ikipe ya Brighton. Nabo baraza kuba batana mu mitwe. Ku munsi w'ejo nabwo ndi kubona kabisa FA Cup ihari, ariko uyu munsi imikino yo nago yarangiye kwibabwira. Nottingham Forest iraza kwikina n'ikipe ya Luton Town, Preston North End ikina n'ikipe ya Charlton Athletic,
Reading na Burnley, Sunderland na Stoke City, Leeds United na Harrogate Town, Manchester City na Salford City, Coventry City na Sheffield Wednesday, Leyton Orient na Derby County, Mansfield Town na Wigan Athletic. Nabaraza kuba bakina neza cyane 5-5. Urumva ko ibintu rwose biryoshye cyane kandi binakomeye cyane. Ku munsi w'ejo Hull City izakina ikipe ya Doncaster Rovers, Tamworth izakina ikipe ya Tottenham, Arsenal na Manchester United ku munsi w'ejo. Arsenal na Manchester United baza batana mu mutwe ku munsi w'ejo kabisa. Umukino w'ejo Arsenal yatsinze Man U ibitego 2-0. Ese ku munsi w'ejo uzaba bimeze bite? Crystal Palace ku munsi w'ejo izakina ikipe ya Stockport County, Ipswich Town ikina ikipe ya Bristol Rovers, ikipe ya Newcastle United ikina ikipe ya Bromley, naho Southampton ikina ikipe ya Swansea City. Akabalango rero soreje amakuru avugaga ku bintu byigenanye n'amashampiyona agiye atandukanye n'imikino igomba kuba ihari muri iyi weekend. Muri transfer birakomeye cyane, ni nacyo gice mukunda muri benshi cyane kabisa. Reka mbabwire ko deal done. David Moyes yamaze kuba asinyira ikipe ya Everton nk'umutoza mukuru. David Moyes yagarutse mu ikipe ya Everton, naho uwo bita Wesley Fofana yatangiye imyitozo ya mbere mu ikipe ya Leicester City. Ubu ngubu rero bakaba bavalidi bamwifurije rwose kuzahirwa muri mu ikipe ya Leicester City ya Rudi van Nistelrooy. Ikipe y'igihugu ya Belgique iri gupushinga ko uwo bita Thierry Henry yaba yatoza ikipe ya Belgique. Ikipe y'igihugu y'Ababiligi ese biraza kuba bigenda bite? Iyi deal uko izagenda badane tugenda tubagezaho 5-5. Dan Ashworth yijeje Arsenal ko azaba sporting director wayo. Ese bizaba bigenda bite? Azatangira kuba sporting director wayo neza cyane mu minsi iri mbere kabisa. Kuze cyane ikipe ya Liverpool itagatinzo bita Milos Kerkez, ariko nubwo atemerewe kuva mu ikipe AFC Bournemouth, uyu mukinnyi Milos Kerkez azayizamo muri sama. Chelsea iri gutanga miliyoni 42 ku mukinnyi wa Sporting wataka witwa Conrad Herdam w'imyaka 19. Ni umukinnyi gushakwa n'ikipe ya West Ham ndetse n'ikipe ya Arsenal the Gunners. Ese uyu mukinnyi bizaba bigenda bite? Deal yenzagenda nibabwira neza cyane. Deal done ari nayo ngiye kuba sorezaho. Abdul Kosanova Man City yamwegukanye, azayibamo kugeza 2029. Yatanze miliyoni 40 zishobora no kongerwaho neza cyane. Ngewe rero nari izabayo David Inisbiales Studio Sport. Mushishikariza gukora subscribe, share kugira ngo ibiganiro byacu bigere hose ahari hose agiye atandukanye kuri iyi si. Ngewe ndabasezerero. Ciao ciao.